Otroci, a bi se kdo igral z mano? Ja! Res, no, potem pa gremo igrati in sicer mojo najljubšo igrico, eno izmed 100.000, ki se jih rad igram, bomo odprli čarobno skrinjo in igrali se bomo danes igrico Ptički iz gnezda. Jo poznate? V gnezda. V gnezda, sej res, joj. Ja. No, in pravila igre so takšne, se pravi, Charlie vam pripravi gnezda in potem morate vi, ko reče medved Miha, ptički v gnezda, morate hitro zasesti prosto mesto v gnezdu. A bo šlo? Seveda bo. A pravila igre so pa takšne, da sedaj ste vi ptički in letite okoli gnezd. Gremo, 3, 4, zdaj. Ptički iščejo hrano, Ne, evo. ptički iščejo hrano. Ptički v gnezda. Hitro najdi svoje gnezdo. Kdo je brez, kdo je brez? No, povej. A kdor je brez, pa pride k meni, pa se kar Tako, tako in se usede. sedeta. In gremo naprej. Ptički iz gnezda in letite in veselo pojete ptičje pesmice. Čiv, čiv, čiv. In ptički v gnezda. Hitro svojega poišči. O, Wow. super ste. No, kdo ni najdel gnezda, se usede. In ptički skačejo po eni nogi. Ja, tudi to ptički znajo. O, Charlie, kako zabavna igra. In ptički v gnezda. Še čisto malo jih je Čisto malo ostalo. ptičkov imamo. Še čisto No, malo, sedaj tako bodo napeta pa igra. ptički hodili nazaj, ritansko. A tudi to znamo? Čiv, 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 čiv. Ptički v gnezda. Zdaj so pa samo še 3. Imamo samo še 3 ptičke, da vidimo, kateri ptiček bo najboljši ptiček izmed vseh teh 3 ptičkov. In sedaj ptički skačejo kakor žabe. Gremo žabice. A zdaj so žabice ptički Tako, postali, ja? zdaj so O, postali poglej. ptički žabice. In sedaj, ko bo rekel Miha, morate hitro v svoje gnezdo. Ptički v gnezda. Hitro. Bravo, imamo Super. zmagovalko ptičico. Bravo. Petka. Bravo. Bravo tudi zate, Petka. Super. Bravo. Tako, igrali smo se igro Ptički v gnezda, zdaj pa se gremo igrati še eno igrico, ki so se igrali že naši starši. A veste katero? Skakali bomo čez elastiko, ampak elastike nimam, a ne? Jo nimam, jo bom sedaj pričaral. Poglej, tukaj vzamem malo elastike, pa tukaj še malo elastike, pa dam elastiko sem nazaj, vi jo ne vidite in sedaj bomo elastiko pričarali in se bo elastika pojavila v moji roki. In imamo elastiko! Bravo, Skakajte z Charlie. elastiko. Super, pejmo! Pejmo. Tako, otroci, elastiko sem vam pričaral, sedaj se gremo pa eno igrico, a ne z elastiko. Čakaj, da vidim, katero se gremo. Aha, poglej tole. Usa, sa, medved Miha, rep ima. A prav? Ja! No pa gremo, 3, 4, zdaj. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Super, pa naslednji, bravo. 3, 4. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Bravo, pa naslednja 2. Kdo je še? Pridi. Ker gremo hitro. Gremo. 3, 4, zdaj. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Bravo. Odlično. Še enkrat. Odlično. Še kdo? Ja, pa pejte hitro še enkrat. Ta je tako zabavna, gremo. Usa, sa, medved Miha, rep ima. Bravo! Naslednjice bova pa še midva igrala, Miha.